Kwaba kuhle ukuhlanganisa zindaba kodwa ku SABC 1 zesiNdebele Lotshani. Imphathimandla zendlela esifundeni seLimpopo zisola ukudinwa komtshayeli engozini edlule nabantu abama-20 eMusina izolo. Abantu aba basebenzi bemayini iDBS Venetia ababhubhe nakutshayisana ibhesi sabo netruck endleleni R572 ngaphandle kweMusina. Iphenyo elenziwe kulitshengisa ukuthi umtshayeli wetruck ulahlekelwe lilawulo wayeziphosa phezu kwebhesi elayitsha abasebenzi. Kanti abasebenzi aba bekubasebenzi bekontraka engaphasi kwenkampani embili engineering conglomerate kunye neMarian Roberts. Ingozi le yenzeke ngabo 4 Iindaba abasebenzi aba nabayokungena ichief ebusuku. Iphenyo litshengisa ukuthi umtshayeli wetruck uthena kalahlekelwa lilawulo wagadanga ibhesi le. Ababhubhileko kubalwa hlangana amadoda 18 nabomma 2. Abatshayeli nabo babalwa hlangana nesibalo sabongazimba ababhubhileko. Imphathimandla zendlela zithi batsho itruck le beyingakalungeli ukuba sendleleni ngokuya komthetho wendlela eSouth Africa pha. The allegations were raised before me here that the driver of the truck, it's a foreigner who was operating on the road without the legal documents, something which we want to strongly condemn. We are not saying foreigners must not come and operate here, but only those who have proper documents. And we want to send a very strong message to all our law enforcement officers. You are not negotiators on the road. Ikhampani yembhesi iHope Transport itbatsho umtshayeli abo bekanelumuko lokutshayela leminyaka 13. Kanti ikampani le beyinikele ikontraka yeminyaka 5 yokusebenza ngaphasi kwemayini iVenetia. Ibhesi le ithutha abasebenzi ababalelwa ku-5,000 qobe lilanga ukuya nokubuya emsebenzini wemayini. During night shift, we normally send best amongst us, and this driver that we also lost yesterday is one of the best. He's been driving for over 13 years on this road to Venetia mine, and we've just checked his record. He has done over 1 million kilometers without any incident. Imayini iDBS Venetia ijamise ukusebenza izolo ebusuku ukwenzela ukunikela abasebenzi isekelo lokuthotywa ngokomkhumbulo. Sivalile mine akusetshenzwe mine namhlanje. Senza ukuthi abantu bethole usizo ngokululeka ngokwengqondo. Abantu umndeni yabo le eshonile izolo. Abantu ababesebenza nabo. Sifuna ukwenza sure ukuthi masiqala ukusebenza abantu ezingqondweni batholile ukululeka. Iphenyo leragela phambili. Nasezwe lezi eMusina kubhubhe umuntu omunye emlilweni wesikhotha ePhalabhura eLimpopo. Imndeni 13 ethindekeleko ilinga kudobhadobha okusesenokubhatekelo. Umndeni lo ubhujelwe ngunomzana wekhaya ngelanga elilandela lokulumatha komlilo lo. Last night we were informed that he unfortunately passed away. So that is adding an extra sadness to our community because he was a pillar in this community as well. Abasebenzi abasithandathu bebaziphilisa lapha kodwa manje sekusele umlotha wodwa. Umnikazi wendawo ube nesisa sokuthi abasebenzi abasele banganamsebenzi uzobasiza ukuthi bathole eminye imisebenzi ukuba ngahlanye ubasiza ngokudla. We will definitely help our employees financially. Umnyango wezombuso ohlanganyele eLimpopo uthi uzokusiza yonke imindeni ethindekileko. We have got our teams now on the ground to want to check exactly how many victims are affected so that we can come in and look. Bengakavezwa bona ungangani umonakalo bangwemlilo lo. Imeyara kamasipalata weTshwane uCelia Brink uthi umasipalata ufuna ukusebenzisa intetshe embili eziphehla igezi iRooival nePretoria West ukulungisa umraro wegezi eTshwane. Lokhu kuyokusiza umasipalata lo ukuphehla igezi eyi-1000 megawatts eminyakeni emithathu ezako. Umkhandlu kamasipalata uphasise mhlapha umbiko wokuzibandakanya komphakathi omalungana nesiphakamiso sokuqatsha isiteshi seRooival nesePretoria West kwesikhathi esiminyaka ema-40. Seminyaka engaphezulu kweli-10 isiteshi segezi seRooival singasebenzi. Umeyara weTshwane uCelia Brink uthi kuzokuchuguluka konke lokho nange ihlelo lokuzibandakanya komphakathi lingaphumelela. Procuring and generating at least 1,000 megawatts of electricity in the next 3 years. The city of Tshwane uses about 2,600 megawatt. So that would have a significant impact on our energy independence
from Eskom. Kodwana ngemva kwamachuguluko ambalwa sekulindeleke bona kwenzeke ngesekelo lomkhandlu. Isiqhema sikamasipalata esiqale igezi esikhethwe ekuthomeni komnyaka lo sithi umsebenzi lo ungathatha isikhathi eside ukuqinisekisa ukuhlanganiswa kwamandla eTshwane nokonga imali. This power station is currently costing the city of Tshwane around 130 million rand per annum. That's inclusive of the staffing cost as well as insurance cost and licensing cost and general care and maintenance cost. When this station operates fully, at about 250 megawatt that it's generated, this could have the potential of making the city around 100 million rand per month. Ukuthoma ukusebenza kwesiteshi segezi Rooiwal ngeze kwaqeda uqindeliswa kwegezi. Kodwa kuzokuphungula uqindeliswa kwegezi ngama-awara. At the moment, there is a notice out for the public to comment on whether they think we should be leasing out these power stations, Pretoria West and Rooiwal, as per the council resolutions. We'll get that feedback once we have it. Depending on the outcome of that public participation, we will take it back to council at the end of October, where we will then get an indication whether council do allow us to continue with the issuing of an RFP, particularly for Rooiwal. Kwanje kulindiwe amazizo omphakathi. Nakusenjalo abanye abasebenzi basele bararekile ngemva kwevakatsho lanamhlanje likaMeyara bathi bebangazi bona idorobha linqophe ukusebenza nekoro yangeqadi. Abanye bathonyekile ngokuvikeleka kwemisebenzi abo nangehlelo liliba impumelelo njengombana lizokuthatha ikoro yangeqadi. Ingwenyama yesitshaba samaZulu uMisizulu kaZwelithini ukhambe wayokulilela umndeni kaNdunankulu wesitshaba ungasekho ephasini umntwana enkosi uMangosuthu Buthelezi. Ubuthelezi ubhubhele kwakhe ngeveke epheleleko selaneminyaka ema-95 ubudala. Okhulumela isigodlo umntwana enkosi Afrika Zulu uthi ingwenyama beyiletha amezwi okududuza emndenini wakwaButhelezi. Ingwenyama ibuye yadlulisana amezwi okuthokoza kiso sonke isitshaba esiphumeleleko ukuyokubeka ithambo lakwaButhelezi kwaphinda ngene ngempela veke. Mina bengibuka njengengilosi kimi njengendlozi eliphilayo. Ngithokoza kakhulu esizweni sonke sikaZulu. Ngithokoza kakhulu wonke umndeni wakwaButhelezi. Abanye abangomalume, abanye abazukulu nikhona sibonana nithi doloqina nathi sizoqina siqinele nina ngokubambisana nina besilo. Angize ngathanda ukuthi uma kuzokhalwa kwandiwe kakhulu ngeinkulumo ukuhlonipha nokuzilela isimo esibhekene naso. Ubuthelezi ulima indima enkulu ekutheni ingwenyama uMisizulu aphuma nesihlalo sobukhosi. Ingwenyama ithi nanyana umntwana angasekho kodwana uzokuhlala nabo ngokomoya. So ukuthi sijwayele ukuthi umntwana kasizumbona ukuthi ukhona phakathi kwethu ngokamoya. Singamlahli ukuthi ngesambona phakathi kwethu kodwa sibe nokukholwa ukuthi ukhona phakathi kwethu. Njengoba sisuke sikholelwe emadlozini naseyingelosini ukuthi ukhona umntwana phakathi kwethu kuseyingelosi sizoqhubeka ngemfundiso athi ashiya nayo. Ingwenyama ithi uzokuthatha isikhathi ukujayela ukuphila ngaphandle kwegalelo lomntwana enkosi uButhelezi empilweni yakhe. Khotho ephakemeko ePitori izwe ukuthi isiqundo somnyango wezangikhaya sango-2021 sokurhoqisa incwadi zemvumo zabahlali beZimbabwe abaselizweni ama-Zimbabwean Exemption Permit senziwa ngokulandela imiyalo efaneleko. Ungqongqotjhe uAaron Motsoaledi ufuna imvumo yokuzibilayela amalungana nezahlulelo embili ezaraha isiqundo sakhe. Phambilini uMotsoaledi wathi isahlulelo sisibonelo esiyingozi. Ngomgwengweni amajaji amemezela isiqundo sikaNgqongqotjhe sokurhoqisa ama-ZEP avumela ukuthi kungezelelwe ngenyanga ezili-12 begoda athi ukudlulela ngale kwe-30 zikamgwengweni nonyaka akusisemthethweni begoda akusisemthethweni sisekelo. Ekulumeni ebanjwe ngethungelelwano hlanganiso namhlanje umkhandlu ojamela uNgqongqotjhe uveza ukuthi ikhotho beyingakafanele bona iphathe isiqundo sangoNobayeni wango-2021 njengesiqundo semphathiswa. We say that when one looks at the features that this was a policy-laden decision, and therefore
the only way the court, the only way the minister's decision could be attacked is whether the minister's decision is rational. U-Advocate Carol Steinberg ojamele Helen Suzman Foundation ekuyihlangana ephikisana nesibawesi uveza ukuthi akunabufakazi bokuthi ungqongqoshe ukucabangisisile lokhu. The Scalabrini wrote to the minister and inquired, can we ex post facto engage with you on this decision? And the court will see that the underlined section, there is no scope for reconsideration as the decision was taken after careful consideration. Ama-permit la avumela kwesikhatshana abantu beZimbabwe abayi-180,000 bona bahlale basebenze begodwa bafunde eSouth Africa. Bekhothwa indololwane emnyanyeni wamagugu wamasiko banjwa qobe eminyaka kosomakhawula eKameelrivier Stadium esifundeni seMpumalanga. Abahleli bomnyanya bakhombele isitshaba ukuthi sikhuluphele ukufundisa abantwana ngehlonipho nangokulondeka kwamasiko. Bekulihlandla leminyaka eli-14 kwathoma ukugidingwa umnyanya wakosomakhawula wamagugu ngaphandle kokuphazanyiswa minyaka emibili ye-COVID-19. Njengekanyeni amakhosi nabaholi bomphakathi bawuhlangele umnyanya. Dinga izinto ezimagugu yesichabeni sonke samaNdebele neminye imhlobo singabandlululi. Kula fanele sibuthane khona sizohlangelana sibonisane sigidinge imigido ngokuhlukahluka umuntu aveze isikhabo. Ihlangano yamakhosi iContralesa esifundeni seMpumalanga beyijanye yathumela igama lokusekela. Abathanda isikopilo nekambiso yobukhosi ke basondele eduze kwehlangano yeContralesa ngoba kuphela kwehlangano esisasele nayo amandla wayo asaphethwe la ekhaya. Umkhwezeli womnyanya yingorho engusaziwako nomakadabona emvumeni wesiNdebele esiqhameni seKameelrivier Boys uthi ihlonipho sikhalise ngomuso. Sigcizelela sigandelela ukuthi abantwana ayebeza ngemva abafunde isikhethu. Umntwana afunde isikhabo azi nokuthi nakune ekhabo kuvela into embi wenzani nakunomnyanya ekhabo kuthatjweko mdele enzeni nakathi uyazibonga mndazibonge athini. Isigwali esisithakha sokuphothela sithokoze isitshaba esisikimele phezulu. Abavumi abagida ngowamasiko ahlukahlukeneko bebagida kutsha inyawo. Abotitshera abathloke umsebenzi babawe umnyango wezefundo sisekelo eMpumalanga bona ubuzithathele ehloko kwinlilo zabo. Abotitshera abangaphasi kweMpumalanga United Unemployed Educators Forum bamatshele ofisini kahulumende eMpumalanga eMbombela bayokunikela ngencwadi yemfuno zabo. Balila ngokuthi bekelwa phambili abotitshera abafundiswe umfundalize wefunza lushaka. Leli ngelinye ijima lokumatsha lokunikela ngencwadi yenlilo. Ijimeli ngelesithathu ukusukela ngo-2021. Abanye babo baneminyaka phezulu 10 solo bafunana nomsebenzi abawufumani. Basola umnyango wezefundo ngokwenza engasutha ubaboni. Bathi bazizwa baninekile ngombana bangakhenge bafunde ngehlelo ibhazari ifunda lushaka. U-Aida Khoza uneminyaka ebunane yangasebenzi. We are bringing a memorandum for the third time, and our reasons are specifically because Funza Lushaka is being preferred out of all other bursars and the self-funded. So it is said in the directive that Funza Lushaka must be placed together with access educators. Ulaki Sambo olunga le SGB esikolweni senkomazi uthi isikolo esi sitlhayelelwa botitjhere. That's quite secondary. There is a shortage of staff, of teachers. Another thing, there is something that the post-establishment, there is something which is existing. It shows that they are poor handmen. Union yabotitjhere isatu ibawo umnyango wezefundo bona khawuyicabangisise kuhle indaba yokubekelela phambili abafundi abafunde ngefunza lushaka. Incwadi yenlilo yamukelwe lisekelela imnqophisi wezefundo esifundeni lesi. We just received the memorandum as addressed on behalf of we are receiving it on behalf of the Premier. So it will go to the HOD, it will go to the MEC, and it will go to the Premier. Thank you. And we will make sure that within the
stipulated time, we give a response. Abatitshara bangasebenzi kwaba bathi bazokuragela phambili lokuphazamisa ukuxola kwenhlahlubo labangekhe bafumana ipendulo ngemva kwamalanga alikhomba. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngesililo sabantu abafundele ubutitshere wokusebenzisa amabhazari wangeqadi sokobana nakuvuleka amathuba omsebenzi qalelo lwabotitshere abafunde ngamabhazari wombuso. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Manje lapha amabhazari angeqadi bokuchathwa ngibani bona ngoba nabo ubutitshere obafundele. Mara mkhathi mara kuhlukanaphi ngoba abantu laba bafunde into eyi-1 bafunda ikhoso eyi-1 yobutitshere bafunda ukufana nathi bafunde omunye ufunde engacathi omunye ufunde embusweni uthatha ibhazari embusweni. Manje urhulumente uyatshengisa ukuthi yena uyalwa nalaba bangacathi uyalwa nama-private. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubhatalela umntana akho i-school fees the whole years bese suddenly yazohlala ekhaya. Xa zikhona izithuba zotitshala maqashwa abantu ungajongi into yobana leyo ufunde ngebhasari. Uma ngabe wathola ibhasari ukuthi wawuyitholephi wafunda, uma uwuthisha nje unethuba lokuthi fanele uqashwe, kufanele ukuthi uqashwe nawe. Utitshere or ufunde kuphi or ufunde ngani akunandaba. Usamasi ititshere sikhuluma ngetitshere. Abayilwele bangayithuleli because bafunde endaweni eyi-1 bonke. Uhulumeni wenza okulungile uma ngabe ezoqala aqasha abantu abafundiswe uyena abanikeza umsebenzi. Wenza kahle aqashe lapha kuqala ekubonakala isimo sabo la besuka khona emakhaya ukuthi sinzima kakhulu. Ngoba umuntu uhulumeni chaza ukuthi sime ekhaya asisihle kakhulu umzali akaholi imali enkulu. Abotitshere kumele baqhatshwe nengabe banempepha ezifaneleko. Ngaphambi kokuthi sikhambe asilunguze kusibusiso sibone bona uphethe ziphi ehlelweni lendaba sibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibuse kwamkela. Siyathokoza Thandeka silotshisa nombukeli okhona ekhaya. Indaba ezikhamba phambili namhlanje lapha kuKwekwezi FM. Sifika ekupheleni isikhathi item yesithathu yesikhathi seParlamente yenarha le. Kunengi ke kuzabe kusenzeka iParlamente ivekele hlangana nokhunye eqalwe ukuthi isekela likaMengameli uPaul Mashatile akuhambe ukuphendula imibuzo khona lapha eParlamente. Ezinye esiziphetheko ngilezi ezithi singezelelekile isibalo sabantu ababhubhele engozini yendlela yenzeke lapha eMusina esifundeni seLimpopo. La ibhesi ingozi le ibandakanya ibhesi kunye netroko. Bikwa ukuthi abasebenzi ngibo ababhubhe ngobuningi. Ngale kwalokho elwandle eCape Town iphela veke lesibuya kiyo kwenzeke isehlakalo esingakajayeleki lapho amagagasi aphakame achinga phezulu athi nekabuyako ehlela phasi kwakhukhuleka inkoloyi. Sizokhe sikhulumisane nesazi ngobujamo obunjaya ukuthi kuhle kuhle bangelwe yini. Lezi nezinye umbukeli uzozithola khona lapha kuKwekwezi FM emva kokuthi sele yafundile indaba ezihunyeziweko uma ulindiwe Mahlangu. Nje sithatha indambo sizisa kusitshaba Mahlangu nobujamo bezulu. Siyathokoza. Sithokozile zihlahla ngapho ngendabeni kwanje ke siboneke ukuthi ubujamo bethu bezulu bunjani. Siyabona ukuthi lihle kwamambala ebusuku namhlanje. Siyabona ukuthi nokho ke livuke lithi parapara ngamafu kezinye indawo nakhona ngapha ngeKapa nokho ke valile ngapho siqale ukuthi nokho ke kusasalza kurakela phambili njani. Siyabona ukuthi nokho ke ilwandle libukhali khulu nakhona ngale ngeKapa likhamba lithi parapara ngamafu ngapho kunemoya egijimako nje kwaphela nasivakatshela lezi mfundo eziphakathi lapha kanti ke ngapha ngePumalanga yenarha mfetezala nje ezulu lapha kumahikenga nakhona ngapha ngeGauteng kusasa 30% amathuba wezulu nasivakatshela lezi sifunda aseliqala khona ngapha ngeTlhagwini ngapha ngeGauteng. Uyalibona ukuthi nokho ke likhona izulu mfetezana izulu ngapha ngeProvince obukhulu ngapha ngeJohannesburg Springs likhona 28 nawuvakatshela lesi sifunda saqheke kwanje sichinge eLimpopo. Phezulu lapha eMusina wehle uthi Thoyando ngapha ngePulukwane ngapho phasi ngeliphalale ngale liyachisa lizakujama ku37 liyachisa ngePhalaburo liyachisa ngapha ngeBekersford lizakujama ku30 nawuvakatshela lesi sifunda ngapha ngelehweni Mbicani. Phezulu esikhukhuza kubosibali wehle uthi ngapha ngeMbombela ngapha ngeGarlina ngapho likhona izulu eMelo lijama ku28 uliqale eMalahleni uliqale khona ngapha ngeSekunda uthe ngapha ngeMiddelburg ngapha ngeStandard 10 29 ngakwaNdebele yoke kusasa nokho ke lifuthumele KwaZulu Natal
lapha ngeLiSmith wehle uthi khona ngapha ngeMgungundlovu nakhona ngapha ngeThekwini 24 nawuvakatshela ngapho eMzimkhulu ngapho ngeEastern Cape uyabona ukuthi lapha imali itswa eCraddock ngapho ngeGraafrenet ngapha ngekukomane ngapho lihle khulu kwamambala nawuvakatshela lesi sifunda seliqale khona ngapha ngeWestern Cape lapha khona ngapha ngeWorcester nakhona ngale ngeKapa 17 nawuvakatshela ngapho Beaufort West ngapho wehle uthi George kuMakhazana Mossel Bay 19 nawuvakatshela lesi sifunda ngapha ngeHlagwini Kapa uyalunga lapha eKurumane wehle uthi Kimberley DR lijama ku27 Springbok liza kujama ku21 likhamba lithi parapara ngamafuna uvakatshela lesi sifunda asiliqale lapha ngeFree State liyachisa eBotaville likhona izulu eKroonstad eVelkom ngapha ngeBethlehem ngeFixburg ngapha eBloemfontein liza kujama ku30 asiliqale eHlagwini Jingalanga lapha eMahikeng Ottosdal ngapha ngeVryburg lijama ku25 nawuvakatshela lesi sifunda kwanje ngichinga lapha kuthandeka umndungwa ubungela kokosi uthi iye zesiNdebele